Em dic Andrea Rodoreda i soc de la coordinadora d'associacions per la llengua catalana, la CAL. I think it's very important that different countries who have their own rhasariaeth or who wish to have their own rhasariaeth in their own countries can learn from each other. It's really important. It's very, very impressive what is happening in Brittany. I don't know how you do it. 1,000 kilometers, 5 days non-stop. This is impossible in Wales. Eus Kembre, eus Catalunya, eus Europa an Norz, eus Arzu, deuidin da welet pesot mod eve kaset a redadeg da ben e Breizh. 350 km, a miliadou a dud war vord an enchou, vit kas ar vastez betek pen. A vase e vo laket un dra benag e barz da l'arrede un dra a bouez ar skrit ma peusant evit da zon ar brezhoneg hag a enez a iei a dreuz an 350 km deus arredadeg. Hag an dra e vo gouillet e plougerne a ben eiste e vo gouillet petra zo bet skrivet war c'hore hag an dra zo an doa e sympa ben ar fin kas ma peusant a pe zo skrivet barz kas ar vaz gise a dreuz Breizh. Chetu lancet ar redadeg da vat, brezonegerien kour, a yaouang, a tud naouzonke brezoneg ie, dorn a dorn da zifen oriez. Digemer a redadeg a zo poezus kenan evit ker Kemper hag evit ar vro brogerne dre vras. Tamson, dime neus ket darvoud e bedal e ver evit ar brezoneg a zo ken positivel la kom, a fet levene e pep kilomet bezo un den neve, le nastartigen a levene da Gregi-Barz hag just gwelet an razer o ners me evit dur. Pas out skuiz, gweler estud neve o ton hag e tigason o ners o startigen hag o levene gwelet an trem ur bomb. Brezoneg a plijadur e brezoneg, berdei d'ar redadeg da ouil triwer.